tun video chuan Binance account siam dan Binance account hon dan video in kan siam dona uluk doin kan enanga Binance account siam dan kan non pi dona Binance si poimo ema khovela chun exchange le wallet ta na rin tlak pol tak ni a mang pon tam boka chumi ni wang chuan a rin tlak ema chumi account chu kan siam don ani voina chuan a hmasa in Play Store a khan Binance ti kha kan search anga Play Store a kan luta Binance ti kan search a tian kan download a kan install nuwa ti khian alo omanga chuanin Binance apa khan kan lut don ani kan install to nuwa khanin chuan kan luta khiti khian alo oma sign up le log in ti khilo omani log in khi chu sign up khi chu account thar kan siam don kan sign up anga account thar kan siam dona sign up kha kan meta chuanin sign up with phone or email anwai khian Google a omboka chuan sign up with phone or email kan thlanga chuan email khi kan email mang khan kan sign up don ani kan email le kan password kha kan chulu tanga laloma@gmail.com tivel khan ni maya chuan password kan chule bokanga tikhianin chuanin hei kan tikanga create personal account ti hi kan metanga chuanin khami kan email a khanin ko taron thleng dona kan mail a khan ko taron thleng dona chuan kan mail kha kan va hongang kan va honanga ni chu mail kha kan va honga chuan khi ta khian ko taron thleng to ta 899012 khi kan aron thlenga kan email kan chhut lua khami khan ko taron thlenga ni chuan kan chuanga kan submit anga complete kan next lenga kan met lenga chuanin wanna create account khi kan zawa verify identity khi kan tile dona verify now khi kan metang chuanin ta khianin country a khian India kan select anga chuan heng ho hi tuna ka ko ho hi kan tile tur ho khani a chuanin continue khi kan metanga full name a khanin kan pen card te kan Aadhaar card te a kan hming ang chi a khan kan zia kanga kan driving license te pon yang chu chuan kan pian kum kan chunga kan continue le a chuan residential address a khian kan omna kha India Mizoram Aizawl ti mai tur ania pin code Aizawl pin code city Aizawl chuan pan card khan ei ngai ni ta khian kan pan card number kan chuanga pan card number kan chhut zawa continue kan met le anga chuanin ta khianin India kan select to a ID card Aadhaar declare da hejon panhina ID card Aadhaar image upload khi kan thlang dona mase update thara hin om to lo mai the update thara khian driver license hi a thlan thei ani update thara khian tu na mi hi chu a hlui mana ka ti sa khania ID card Aadhaar image upload kha kathlanga continue ka meta chuan Aadhaar thalak kha anung le ma upload mai khania la ol sama ti hun lai kha chuan ta khianin Aadhaar card malam
Aadhaar card malam khatla kan la do na tikhianin Aadhaar card malam thla kan la a chuanin okay khi kan metanga chuan back Aadhaar card kan ne take photo kan met lenga Aadhaar card hnung lam kha thla kan la le don ani tikhianin photo is okay okay khi kan metanga continue kan met leang chuan document upload to ein tikta a continue kan met leanga chuan identity verification keima ni thalak kha kan thla kan la kan selfie ngai ni chu tikhian kan selfie anga okay tianga chuan continue khi kan met leang kan selfie zo khanin continue kan metang begin verification khi kan met leang chuan ta khianin khi me chunga khian keima ni kha om tur ani a khianin keima ni video veilam hoiro dinglam hoiro ti vel kha aron soyanga khami a soyanga om mei tur kha ni a ta khi chuan har salawa chuan kimi video khi turn your head kimi kan lak zo video kan ti zo khan verification complete entity ni close khi kan metang kan complete to ta a verification a khachu kan zo to ta ani close kan metanga chuan back to home kan metanga kan log in don ani chuan log in na khi kan metanga ta hian kan account siam na email le password mang khan kan log in don ani kan churu tanga log in kan metang chuan kan log in don vela khan get code ti khi kan metanga khami kan gmail kan chhutlu na gmail a khan code mail a khan code ron thleng do na chu kan va inangai ani mail a kan valu tanga code ron thlenga hi code ron thleng to a log in do na piang khan code ron thlen ji angai ni true 8036 khi kan chuanga kan submit anga tikhianin ta khi chu enable biometric authentication maybe letter tin ka da thina maybe letter ka ti thina chuan profile he kan metanga he verified entity to khimo and verified to ni chuan Binance Lite ti khi kan offang Binance Lite hi off anga yani Binance Lite khi kan off anga phone amuang lu tuka ngora lok kan off got it kan meta profile la hingan lut le anga chuan security kan thai chawanga security a khen kan lut ang chuan ta hian two factor security a hian authentication anga ya email a khan code on thleng tur khan kan tik to a in tik to a chuan
ta hian SMS message phone number message thleng tura khan kan ti don ni chuan kan hmetanga SMS authenticator kan hmetanga chuan ta hian kan phone number kan hman laia kha kan India kan select photanga chunga khan India kan select kan phone number kan chua confirm ta hian poisa kan thon don te kan login don te khan hi ta hian send code ti hi kan me ve anga ya chu kan phone number a le kan mail a khan code ron thleng ve anga chumi code ron thlenga chu kan chhut lu ve anga ini poisa kan thon chua don te kan login don te khan o chuan code ron thlenga chu phone number le mail a code ron thlenga kan chhru ta submit kan hmeta a chuan kan zawa pahnih khi in tiktok hi mo kan back le a payment method khi kan lu tanga payment method a khian P2P payment method ti khi kan ta khi kan ti nge nga ani o poisa kan account na poisa alu na tur kha nia poimo ani chuan 8 payment method ti kan metanga chuan ta khianin kan bank te kha kan tanga chuan UPI te Paytm UPI le GPay UPI te kha kan tanga ni ha kan to a kan ta han kan tanga ya ki ta khian khi ni ta P2P chumo P2P hen kan valu tanga kan tikanga confirm kan metanga chuan khi kan ti phei zelanga chuan kan beka khi lại khian dollar kha kan lein kan thal thaya kan dollar lei sa kha khami bank na P2P payment method ta kan bank account kan a khan mang khanin dollar kan sell a kha kan bank account a khan ron lut don ani khi mi khi poimo ani P2P khi kha zong khani ro se